Han Kandahug, Red Beach, Anggaran. Ang tinta ni Tatay Miyak, nagpapakitahan kamatuoran. General MacArthur nga may dako nga panuyo anan. In mabot ha Palo habun ga handa kong nga misyon. Aniya sulo hadila, I shall return ang sumpa. Yan na nagbungahan dungog ha aton katunaan ngan tuna. Mabaskog nga dapit hapaglanding hantang kengan tropa. Ang Liberator and Liberated, hasining nagkaurusa. Salamat han kaisog, kalingawan hindi nalikhaton. Ang dungog han Palo, ha kasaysayan permanente nga paghihingadayan. Gindrowing ang seryoso nga dungog han sundalo. May proteksyon han helmet, andam bumato na kaaway nga sutil ngan banyaga. Hitatay Miyak, nagbilin han markahan niya. Kinabuhi ginsurat han Septyembre 30, 1981. Waray sipiat nga sininghan unahan. Liberator, liberated, kitain ta